ka. Kaya sa mga ganyan. Hindi pwede naman kalahati. Pink lang meron. Sige. Royal pen yan. Durian pen. Oh! Tama boss, tama. Tatalisgan ka talaga niyan. Kailangan mo control. Kaya boss, Kuya, nakainit pa ng tika. Titika muna tayo sa mga murado. Nandito na po. Radots? Murado uno. Manigil. Murado, boss na yan. Hindi ka kalahati lang. Yan. Okay, balik Uy! na lang boss. Bagay. Okay, balik na rin muna. Yan. Cool. Mga rado. Yes, ayun po. Ayan, nakikita mo? Ayun na. Rado. Taksik. Ha? Master chip. Masang apoy. Walang apoy. Walang apoy. Hop. Hop. Amoy pa lang. Ulam na. Talsik. Ano yung susunod dito? Next. Next. Yeah. Master chip. Yeah. Yeah. Oh. Bango. Ano pa sila nga? Toasted garlic yan eh. Pwede na yung carrots. Pwede na yung carrots ano? Pwede na yung carrots. Tigas yun eh. Huli-huli na carrots. Dorado, number one. Hey, Dorado. Ayun na. Luto yung mga padigat. Pre, paglutuan yung mga padigat.
live na.